Wahai saudara rakan sinaro, agam ngan bina raya ngan ubud, na bacu cae sigra pesampo di dalam rampo na dengar bacut. Masa pandemi virus COVID-nya sampo anjino mantong na hayut. Karena gohruda rada je saga Bandung getanya tak cegah bujun. Salang sabang cara jaga letanya Bek rada saga tajak hamun. Nyohana penting ecut lem kama Sengap nu imdra di rumah mubun. Bek tajak meen angin jak mano Jak pusenang dra kiban yang mun. Pelam-lam kawan nyan bak megumawa urang mepala rayangan ubud. Pelam wisata jak luar nang dra napeng lam jara nemu bloa dumpu jun. Ngon luar daerah langkah je saga nejak ngon nuwa napeng lam palun. Cukup bahaya waten wawa pelam nu imra nu tem semengun. Han tem pega langkah ban wawa gop tanyang pro hana nu jawab. Menan bahaya rakan sinara Bandung getanya tak sabar bacut. Bek dilejak muja ni bak masanya takut mepalo emangon yacut. Tak sabar siat mehat masanya mantong virusnya waspada bacut. Cara pencegahan rakan tapako dapat himbau nyanyang mekusut. Protokol kesehatan saban tapako pencegahan virusnya mupom terbujut. Be anggap sepele wahai rakan raw mari getanya bermupom bacut.